iske iske le 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 meyro Xastiye meyro babil iske tol çuane meyro Vasvara iske iske le 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 meyro Xastiye meyro babil iske tol çuane meyro Vasvara hire hire le 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 meyro Xastiye meyro vezire tol çuane meyro Vasvara hire hire le 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 meyro Xastiye meyro vezire tol çuane meyro Vasvara hire hire le 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 meyro Xastiye meyro vezire tol çuane meyro Vasvara hire hire le 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 meyro Xastiye meyro vezire tol çuane meyro سرکان TRT کردی سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجان بخیر هاتن برنامه دویا هفته سبه و روزا و دویا هفته بخیر و خوشی بشاهی و جوشی به شخواه امجبود دویا هفته و خوشتر و باشتر در باس به پیش پریوانه وکی و هنزانن ایرو روزا چارا یا ججنا قربانیه وی آوای ام ججنا و قربانی جی بمبارک پیروز کن هیوی دارم اف ججنا به سدما آرامی و آشتی به سدما تندرستی هم پیش سپاسیا خو ارکسترا خو هیجاب کن و سترامبیج اسمانور آسی دنگو دلیت ساق به مالاتا و گلکس پاس که موزیکشنی ما علی اکبر ارگون احمد یلدن سایم ارتن دست و دلی و ساق به مالا و آوا و هر بیجم بینان عزیز دوی برنامه ده هر هفته ام لسر رنگین جیانی لسر مجرکه در ناو جیانا مداد سکنن مجرامه ایرو یک گرینگیا ججنی به و هر وقتین د ججنی دا سرلیدانا خزمان به ناو خوای دنی سلای رحیم به امیرو لسر وی بسکن و بهاخفن د میوان من گله قدر بلن هیجان حال گل منن به دستوریا و از بزور میوان خو ما مستای مدرسه علی özgüç ما مست سرچاوا سر هر دو چاوی ما هاتی شکرت کن سپاس کن خدای راضی به جمعت تبار راضی به ممکنات نظامی جشن واجی بدلو جام پیروز کم ما واجی پیروز کن باش ان شاء الله الحمد لله باشن خدای راضی سپاس ما مست بکرتاسی ام تناس بکن نavim Ali Özgüç از ماردین قزلتپه رودنیم لويدري مدرسة مهية مدرسة علمية شرعية بالتركيز بين قرآن قرص بلي طلبة ما هم حافظتي دكن هنا هم عربي علمي مدرسة دخلن شرعي دخلن هنا الحمد لله بخدمة مهية لويدري قد سلامة أمج قوسانا يعني قدام قوسان أم حسنين يصير شباب عشيرة ما جاء أم حسنين بالي صار حد يجي فرن حسني قال لك أنا لويدري مرفي من يعني وام جبوك ام دعوتك رام سباسياوتك قالك سباسك مش بلغتنا وام قالك كيف اذا تمام ايك ما تماشدك ملتي ما قال ما يكرد او توا خاصه ايه عائله ترت كرديه اذا توا بيروزك والله او قالك سباسك ما مستوى سباسياوتك طاب مالا میوان میدنی دکان زانکو الهیات پروفسور دکتر محمد سلمان زمان مستسر جوا سرسراتی سرچاوان خودش و راضی به خودش وجی راضی به ما مستوى هر بیجن امجی عیدا و مبارک پیروز کن عیدا وجی مبارک به پیروز به ای حمو مسلمانا آمین ای مالباتا TRT تv خاصة ای TRT کردیه و ای کم تماشات کن ده اول دا خدای تعالی حجا مسلمانة تف اوی کشون اوان عرض مبارک مقدس
خدای تعالی حجوان قبول بکه نصیب او کسی داخازه چونید که انشالله. نصیب وان توجه بکه انشالله. انشالله راستش داخوازه که گله گرینگه گله کشی دخوازن هرن انشالله و نیت دلیوانجی میسر به موساب بیجم ما مسته حوصله السر و مجاری حوالی ما بترک آماده کنه به دستوری و پیشیم بترک خود تماشا بکن باشه دست به مجاری خود کن به سپاس کن ولی بینن از نهای وتر ما ورل سر اکانومی پیش وتری امیدزا به هفرامین کرم کن سردان مالباتان اند ججنیده نه به تنکون شوپیه که او پرکا مانوی کو تکلیا مالباتی بحث کرن حرمت خورد که سفره این سردان این ججنان این قلبالغ یکیتیا مالباتی ساغلم که آرامی و برکت امروف زیده که جبر پیشکتنا تکنولوژی تکلیا مروفان کمتر بویه حوجه و گرینگ کو چاندا وفای بزاروکان بدن هین کرن و دوام کرن ججن نه به تنتین پیروز کرن ججن وسیله خورتبونا حسکرین تکلیان و مالبات بونینه. ججن میراثه که خورته. ججناوه پیروز به. دوباره سلاو ریز بینن نزو هجا ایرو مجرمه لسر ججنه و هر وگی دنی امی لسر لیدانا خزمان بسکرین گر هونجی آماده بن ام دست به مجرم خود کن ما مستم بیجن دوباره هم بخیر هاتن جوازی به جواجی راز ما مسته دین مدا گرینگیا ججنه چیه بطایبتی جی ام لسر ججنه قربان باخفن گرینگیا ججنه قربان دین مدا جیو چیه کرم کن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما مستا يعني عيد كلمات عربية بله تدي عيد بجعادة يعود تي جبو دائمات تكرار كرن هر سال دوباره دبا دين إسلامي ده أهمية عيد الجلكي مزنة جرينجة پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتا گو جمکه مکرمه هجرت کریه چیه مدینه منوره نرتیه گو اهل مدینه لویدره عید دکن کیف خوشی هید ناوانده رسول الله جوان پرسد به افچیه به یا رسول الله به جبری ده دو وقتی جاهلیت دو حب عیده مهنه ام دوان عیده ده دوان ججنه ده ام کیف خوشی دکن وک شاهی وک شاهی که یعنی رسول الله دبی علیه الصلاة والسلام مزگینی جواره بد به خدای تعالی بدیل وان هر دو عیدا دو حب عیده دینی دانه یک جی عیدا قربانه یک عیدا رمضانی ایجا پرساوه یعنی مهم بو حقیقتا یعنی اهمیت عید اسلام گلکی مزنه تدی ملت تبا ده یعنی عید هنه عید اغلب چاوا چیدی بن يعني وقتی که امروزن ملتك زافر که دستینه وقتی ملتك امروز دولت که آواد که وقتی که تشکی گلک پیروز دکه يعني لباخه تدی پاشاوی ذکراویت کن يعني هر سال و نهانی عيد نتوي هنا عيد اولي هنا ما اولي هنا امين ان شاء الله سربان بيشتغلن اجا عيدا اسلامي چا قرباني چه عيدا رمضان فتره يعني ابجد اسلامي ده گلك مزن چنكي وك ماموسا بحصا حجي كير يعني عيدا قرباني بيشتي فرزا حجي قد اسلامي ده يك ركن اسلامي قالك مزنه يعني تملكي اسلاميه بوظيفه هاني الحمد لله قوانها براي ما خشكي ما قو بمليونه يعني حجا خو كرنا وظيفه خو كرنا ادا كرنا بونا حجي امجد باذن يا ربي تجوان قبول بكي يا ربي ايغو دخوازن هر حجي نصیبی تبا تخه ای گناه وزیج مسلمان نصیبی وانج تخه ام تبا ان شاء الله آمين يعني حج مثلا عبادت کی حق وسی مزنه حق جيگو يعني بيشتي في وظيفه هاني جو بوا حج بوا عيد رمضان جي تدي مهكي من دي امتحان قالك مزندنا تيد من برشيد من نفسها خو مس تربيتكن بيشتي في ما هاني خدای تعالی عز وجل چاو کیه كريا عيد جبوك مسلمان كيف خوشي وقت دياري كي دايا دياري دايا يعني بخشيبوني دياري دايا مسلم معلوم يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام اهل مدينه تني نقولتش تمام مؤمن اره مسلمان اره قلتيه دو حب عيدي وهنا يجي عيد فطر بشتي ماه رمضان يجي عيد قرباني بشتي حجي بوظيفه مقدس بشتي عرفه جو
پیغمبر گوتی علیه السلام لبا خود تعالی ان روجا بقیمت و برومت روجا عرفه سبحان الله مثلا در رمضان جده ان شباب برومت دي سيد ليله القدر ده يعني افهر دو روج وشبه هاني بيشتيوان قوم مسلمان دكن عيد حقيقه هيجي از فيجي بيجي ما مستا بني مثلا فيجن افانيغو تدي بيشتي زافرا بيشتي ام فيجن تشتي مزنغو ام فيجن انشاء كن او مثلا هر سال تكرار وينا دكن ذكراوي دكن اما اما عبادته ما يجي تكرار به بني عبادت مثلا هر سال حج تکرار دبه اف مؤمن يقول نچونه تدي جا درش خورا او دكن حج وظيفه خو ادا دكن جاردن حقق وبعيد نقول مثلا وكان بيجي صادجه بير خستنه نا عين وظيفه حجه جارد تدكن وظيفه روجي هر سال مها رمضاني خدای تعالی تکرار فرض کرد سر امته لوما حق السر منها قوبكن عيد يعني ويسعى توقعش مالا وابا ما مستا اجا ما مستا علي قال قندك فاكر باجارك فاكر بيت تجي قالي بكي ام بيجي وصل داس بيجي باشا برصا زيفا امجي جموشه قزاب كوبي بلانغي ام دبيجن جوندي كواكينا كواك حقيقه هم بتاريخ اخو مدرسه اخو وبجهات درگاهي وهي وخصوصا مثلا سيداي جلكي مزن ايفنا بديع الزمان سعيد نورسي جهاتيه ولوي دريكات دمكي مايه تاريخچه حيات دربست به عبد الله بادل باسكه الحمد لله يعني ايرو اوي اهلي وي اوي جلكي مدرسي دكتنا اكاديميسيان دكتنا امثلاوي خو جوان راجي تمام تماشامان و چقا هنم تورات شين خود جوان رازي بتبجي كنت منه تبجي مملكتي منه صاحب مالا بابا ما مستقلا جرينجيا ججن لي عالي اولي كريا عيدي كر جواكا ما جرينجي كي چاواد عيدي راستي نها عيد خو ناسكرنه اساسي خدا هویت بجم kimlik بله ناسنامه کی چواشترا بجم بوی رنگی بوی آوای جواک اساسی خدا خو ناست که دیروکا خو ناست که چاندا خو ناست که و او اهمیت فضیلت دینی وی اولاوان چیه ویا ناست که یعنی ام بجم تویان نکاری بقتینی تنه بجی هما ججنا رمضان آن ججنا عيدا قربان ججنا متنية على قدراوي بأنبيجن بأولي بالديني واتونه نخير يعني هفيري وي برنج أولي بأمر إلهي وبكيفن شوبيا إسلامي هاتيه چه جبروي از راستی وی جهت گرینگ تبینم جبونا که هنکی اول ضعیف بیه چما ضعیف بیه يعني عالیه ججن عالیه وی دینی عالیه وی اولی واتی که وری بیروا کرنه تنه فنا ام بیجن شخارا تای بترکید بیجن تعطیل واسطه تعطیله يعني ام بیجن شخارا سیرانه ام هر نه سیرانه گشتیاری كيف وذوقك خوشيه يعني راستي نت افتانيه او چاغي ام وي رحيوي رحي ججنه ام تام او جيدستينن ومعناويجي تام جي فهمناكن جبر ويجي لازمه اف عيدا قربانه ججنا قربانه اساسي خدا كو ام بزانبن اف سنت حضرت ابراهيم ام دوام دكن اف بیرانینا حضرت ابراهیم و اسماعیل ام بردوام دکن ام اساس خدا بقربان شکر کی خود پیکتینن کو ام دبیجن جهت کی و ام دبیجن یا ربی شکر شترا کو تج همبرج پیش جدوسا اسماعیل تا قربان کی دنی قبول کرج ابراهیم علیه السلام ام جی ذریتی وینه ام جی جنسلاوینه ام جی جو اولا دین توحید کو اوی دست پی کربو ام جی وی ریچه دا استقامت دا هاتنه ایرو ام ویت خنه بیرا خواه يعني مثلا یک تدا چه هيا ام بيجن تسليمية إبراهيم هيا ام دبيجن يا ربي ام تسليمة تبون لورا إبراهيم
حقیقتا تسلیمیتکی وسادا نشانه که حتی دنیا آوابه او تسلیمیت میناکه که پرمزنه هم جبونا ابراهیم تسلیمیت بو هم جبونا اسماعیل لورا کی ایروتکاره جیگرا خواه ایرو داینه بیجه از قربان دکم یان جی کی دکاره بیجه باو خودی امری تکربه کرم کستی مشتاق کی وی تسلیمیت کی دکاره درش که یعنی هم جی جهت حضرت ابراهیم هم جی جهت حضرت اسماعیل امتحانه کی پرمزن مثلا اراده کی لور هي يعني وینه کی لور هي کو تسلیم دکه بله يعني مثلا دبی وقتی که اسماعیل هیدی فهم کر دی کاری ایشو کار بکه مثلا ادراک کر باوید بیجه لوکی من دبی من خونه کی دید که اتجبونا خودی قربان دکم تدبیجی چه بنهر جه پرست که دبی باو چل تا امر حتبو کرنه خودی تا چه امر کر ویا بکه دبی دور دا چه کر بنهر اسماعیل جی امتحانا در باس بو لبلی باف دی دستی مرفا ناچه او جی که خود تسلیم یعنی به تمام حجره خود به تمام فعل خود تسلیم خدا کربو گوت یا ربی تچیتر دزانی از خواه و زاروکا خواه قربان تدکم خدای تعالی امتحانه وانا چوا کر قبول کر ایجا پشتی ویا اف قربان بو فنا شاهی کی زانی تو یعنی پیروزباهی کی او عادت ابراهیم علیه السلام حتانی ایرو حتانی روجهانه جی بردوام تکه ایجا اول تنی جهته که جهت وی دنه پرن انشاءالله بلکی پرسیت کچه ببه امی یک بی یک خودی حسبی که السروانا بسک مالا تا بابا گلک سپاس کم ماموسته نابکی وی عیده دنه جی جرمه هینه هاجی بکرن بی عیده حاجیه یعنی تیکیلیه عیده حاجیه و قربانه استخوازم وی هنه که شیرو با بکی ماموسته خود جوار راضی به جانبه ایک سیدا گو مگو این کمی مساعده و هبه همین که تمام بکن کرم کن معلوم عید دی اسلامی ده سه طرفه وی هنه یک جی جانب ربانی الهی ہے و یک جی جانب انسانی مروانی ہے مرواتی ہے و یک جی سوسیال اجتماعی گود بیجن چه جواکی ev her şey canibi idi hene mesela Rabbani dedik o idi de em tekbir adet Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber yani tekbir duruca ekber de duruca mezin de en zikri mezine yani mesela Allahu Ekber vakti o peygamberime em alem adına zikri Allahu Ekber yani gerek Müslüman vina manayı faham bikin. Bine em dilmeci de em be tekbiri Allahu Ekber em deslimeci etkin. Ne var? Em azani em bin Allahu Ekber. Mesela em kameti em bin Allahu Ekber. Em mesela vaktik zaruki meçed bin em de heyvan rasu çebi em bin Allahu Ekber. Acaba gelo Allahu Ekber çima hakkasi mezine? Çünkü Allahu Ekber zaten yani vaktik mümin ki باوری بویژه الله اکبر خدای تعالی هر تشتی جهر کسی مستره یعنی وی چاقی وی دنیا قلبی وید بچوک بوه وی خدای قلبی وید مزن وقتی که الله اکبر مقام و موقع و تشتی دنیاوی وی بچوک بوه وی sadece وی ربی وی خدای وی مزن به که تدی حضرت ابراهیم علیه السلام لوما ابراهیم حقیقتا جبو خدای تعالی القلبي ده هنجي مزنبو يعني مثلا حكايه حضرت ابراهيم عليه السلام قلت بيه اختيجو او قابلت انه اجر دبي جبريل قلت احتياجاته بتشكي هي يا ابراهيم قلت ما خداي بمد بينا اجبوي ذاتا اتكلم اجر بين وقدر ايمان ابراهيم بخداي مزنجه من پیغمبر مجي صلى الله عليه وسلم وقت هجرته ده بشتي هجرته وقت حربه ده مشرك تدي تفتو بونا كوم بونا قد بي امي هروان بقالينن بيخنبالي مج قلت حسبنا الله ونعم الوكيل خذي تعالى بسمة وخش وكيل يعني الله أكبر حقيقة معناه قال لك مزنة لما دروجة عيد ده أم بين الله أكبر إجا حاج يعني
مناسبة عيد وكما بشيجي جو يعني جو حاجة ركن كي إسلامي هري مزنة يعني خدي تعالى يعني فان ركن هاني ديني ماذا جو مزن كرنا يعني از قالك جارات بيجو مثلا أنها إسلام أم بشبهنن بناكيك مزن بناكيك جو أف أمتا إسلامي تبي مسلمانا دهندروي بناي بين محافظة كرن بس هلا هر تبعي انسان را لازمه آوایی يعني خانی نوره جبو سرمه جربه به محافظه کردن جبو بلا و دور کوجی اجتماعی سریجی اسلام دین کی ورا مزنه تیرا تمام انسانیت هي تیرا تمام بني ادم هي لبلا هنا يجي مثلا بين رازين مسلمان نابن اسلام جوانجي رحمته براستي يعني ام خوازن اوجي بين في رحمته هاني إذا بنا شخصي بلند به يعني حقوسي لازم تملوي ساغلم به أساس هو جرك ساغلم خدای تعالی پنج حب أساس ديرك مزن خصنا في إسلامي جبو وقته جو أم فيجن أجل يكي فانا بجيبينه تدي قالك جرى مصيبات فتنة بلا يعني تي وقته جو جا تملوي ساغلم به خو بگره تيب دبران وقتی چه با کجا بیناتی خواره؟ یکو هر قاس کیجان به بنگاهی ساغلم و دخله. ها یکو بنگاهی نه سالم تی خواره. بله. یعنی وقتی بنگاه ما وقتی که تمل ما لمیجا ما ساغلم به براستی حجا ما امتام جبو خدای خو بکن روزیا خو و ام بین زکات خو کلمه ما شهادت تدل سری هر تشتی ده. اوانا چقاسی ساغلم بن چقاسی درست بن چقاسی امبانا حق و حقوقی وان بینجی و او آوایه هانه و امجی زاروکی مجی پیرکی مجی ملتی مجی قیزه مجی خورته ما و انشالله فتنه و بین محافظه کردن جا حج يعني حقا وقت هبا حاج بخد درسك يعني كلام كده درسك درسك مازن ده حاجه يعني وشوا سيدنا محمد قوت يعني حاج اصلا يعني ذكرى ابراهيم عليه السلام جو خد تعالى عز وجل يعني وقته امريكا قلت اعلان بك حجه يعني ابراهيم عليه السلام جو انسان قلت ورن تسلیمیت آخوا چاوا مجربه خواه ifade کردن هوجی ورن تسلیمیت آخوا ifade بکن حاج خدا تعالی عز وجل دبی گلک دبی شعار خدا تعالی هنالودری شعار خدا تعالی نشان خدا تعالی عز وجل ده حجه ده گلک مثلا مسلمانی گو دره ام بین کعبه دبینه كعبة جو إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وينا إنشاء كرنا ودعاء كرنا قلت يا رب اجمل قبول بك بري خدي تعالى جوان قبول كريه حتى يرو تمام مسلمان الدنيا بري خد دين كعبة تمام مسلمان الدنيا تهاري سر هي بيجي قريت بري خد دين كعبة بني أف دعاء إبراهيم عليه السلام أف حاج تدري إذا بالذات بتشعبه خوي كعبة بني دري زيارتك تدري شوا إبراهيم عليه السلام طواف كده الروايات كده تمام پیغمبر طواف كده شوا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه طواف كده تجي داري طواف الكعبة حجر الأسود پیغمبر ما كده تداري مثلا إمكانات تهبت تهاري حجر الأسود ما تشكي مثلا تداري أو سعيا ما بين الصفا ومروة قول ديا مهاجر جبو إسماعيل قول آبي قرية وخذ تعالى زمزم الويدي درخستي تداري أفينا هاني إحياتكي مثلا تداري شيطان درجميني تداري مثلا فيجن عرفه أما أولي بحثا عرفه ذاتا حاج عرفه بيخمر دبي عليه الصلاة والسلام ركني هري مزن يعني عرفه تداري الويدري آدم عليه السلام وحواء الجور روايات الويد هفد ناس كرنا هفد ديتنا يعني مؤمن جي الويد ربي خناسكن والويد دعاتكن ومؤمن الويد هفد ناسكن والويد تمام مقام وموقعات كباب بن عهده إنسان كي رئيس الدولة كي بيجي وياكي كولا خدمتشيك بيجي الويدر عين اللباس الخدكن حرام الخدكن يعني الور أناني دبن وكهف ده عرفه ده وكهفية إنسانية ظهورتك يعني الويدر أصلا قال لك شعاري مازن ده حاجة هنا إذا جورك مرفتي مزدلفة مشعر الحرام جو بيخمر الويدر دعاء كليه الويدر المجاق والجمع كليه وجوجاتين مينا تدي الشيطان مرف درجمينه معناه شيطان رجماندنها يا دور ده يعني معناه شيء وقت إبراهيم عليه السلام قو خذت على أمريكا قلت إسماعيل شرجيك
şeytan hatta peşaya gitti teça zaten efsat salite tülbendi ve evladi bu. Teça te İsmail'e hoşarcaki. Çava te kıymışı vid ki دبي حفت حب كفر عافتنا قلت الشيطاني تلعيني ازي امري ربي خو بجيبينم جاردن تدي كورتكادني هاتي تشاي جارد حفت حبيد عافتنا اسيا جاردن يعني بيش يك كفر قود ام درن احياوتكن ام درن ذكراوتكن بين الله اكبر ابراهيم çava teslim biye çava fedakari kiriye Ya Rabbi aziz ve fedakariye ezebikim. Çava İsmail teslimiyet ji emri Xuda ta got ya baba emri Xudayım jibene az hazırım amade me gotu müşercebik. Em ji hazır amade ne ji Rabbi Xara go vakti go ihtiyaç çeve emri Xu feda bikin ji bu Rabbi Xu. Yani goca kurban biye sünnet, kurban biye vacib, kurban mesela vakti iznav hebe, kurban mesela دوی دیده مسلمان ده حجه ده پیش واجب حجه ادات کن تدی گله قربان تشرجه کن راسته ایجا مثلا امروز یک قربانا گو امروز شکر هیه قربانا گو تدی فدیه بدل هیه یعنی یک حج تمتع بکه مثلا گو داره اولی عمره خود که و دو پیر حجا خود که سکنه تدی مثلا جا اجلی خوی چکی خوی نورمال عادتی خود که بدلا وینات بی مادن تکیفا خو کر حتی وقتی حجه یا قربان که شرعی بکه حج القیران جی شکره يعني مسلمان مادن في وظیفه هانه مزن ادا کلیه و خود تعالی او موافق کلیه يعني وی قربان هانه او جی بدل وینا او جی شرعی دکه إجا إيه حج الإفراد نفرز السر بله لبلي جبو هر مالي جبو هر مسلماني جو زنجينه إمكاني هي جو قربان شرجي يعني از بنا از بيجن قربان شرجي كرن براستي سمبولك يعني سمبولك إسلامية نبس قربان كي مرف شرجي يعني أصلا مرف دريا خد تعالى ديرو جد فقير وفقراء مرف مسكينة مرف يتيمة مرف ايجو محتاج مرف واجبينه gerekirse احتياج هبه يك مسلمان كي زنجين ده قربان ابن شرجيك يعني او قربانك او انا ما جو سمبولك يعني علامتك يعني اما يكي امكانيه هبه برا او شرجيك بيركاي برا شرجيك وقت زاروكي مزن او جبرا يعني برا شرجيك يعني جبوك اف سنه عني tam احياء تشكي ديجي زي بيجم پیغمبر عليه الصلاه والسلام سیداجی چهتر زانه yani پیغمبر ده حجت الوداع هون زانن چند قربان شرجه کلیه چند قربان شرجه 100 قربان شرجه کلیه پیغمبر bizzat به دست خوی مبارک 63 حب قربان شرجه کرنه و ایدن ایجی گوته یا علی حضرت علی جی 37 قربان شرجه کرنه اوه سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی که انفعم بکن پیغمبر گلو چما 100 قربان شرجه کرنه demek ki ego imkanı hebe nebes kurban ki. Bira gele kurbana bira milleti Gaza'yı, bira milleti Afrika'yı, bira milleti Envejin Suriye, milleti Van'ı Birçi, Belengat, ego ihtiyacı heye. Levedici gelek nikare kurbana şerce. Derdore beş gelek mamus. Milleti me Envejin yani gerek meref yani van insan ego ihtiyacı heye. Meref xobi genan nebes yani kurban şerce kirin. Vekedici meref xobi genan برای تو مالی یعنی به گوشت و به امکان و برچی نمینن یعنی ساعت توا خوش با مستم مالا وابا ایرو روژا شاهی یا مسترنک بیجما مسته ونجی نکی را وستن وستیان کرم کن
ساعت خوش ماليافا دنگو دلي تصابه ما مستممت انا ججنا دا ام برپرسياريا ديني هي وهم جي برپرسياريا جواكي هي لو راكوش بو بعرف چاندا خو بگهينه نفشي نو براستي جي گلك گرينگه جز خوازم من اكي گرينگيا ججنه و چاند عرف و عاداتا دا بپرسم و تجي شيروه بكي ما مسته بله دجوار عزیبه انشالله راستی جشن نها جشن اسلامی دته مگو دهم جشن مهله جهت کیوی اول ام بزن بن مثلا امر الهی يعني خدای تعالی مثلا فصلی لربك وانحر ام بجن دبي خدای خورال مجبك و قربان شرجك ابا امره بله و امر هات yani itiraz şey nabe. Lebele tu emreki Xuday Teala kul ma emir kiriye ehli İslam'ı emir kiriye be mana nine. بلا سبب نكري ويمري Bela sebebine hikmeti yuparın. Zanitu. Ev hikmeti yuji gava vati merif bi kurahi din here bidda awaya merif hikmeti yukar efem ki. Hikmeti yu ferdi hene hikmeti yu civaki hene. بله Mesela emser kurbanı binirin eva em roja daviye inşallah evi ku imkanı hebe bira iroji يرو يشتكارن بده kurbanı بله şarjı bikin xwajwi evi mahrum nekin وي خيري الخيري محروم بله. لكن لورا مذهبي حنفي دا واجبه مذهبي حرسي مذهبي دني دا سنه مؤكده ايكو امكاني هبه حتى جدسي وانت برا بخاري شارجه بكن خدای تعالی قبول بك ان شاء الله اجا دايما يقول شيء ابا امرك الهيه بيكتينه فقط اجا في اواجي خدای تعالی گلکی تشتا هممتك يعني اساسي خودم ما پروردت که مثلا بفردي ما چوا پروردت که زنی تو بنهر یکیوی اول مثلا ما قبضني گوچه امر کر تسلیمی امر یودبی نابه اف تسلیمیت همتت که ای دودیا بوی آوای شفقت همتت که یعنی چوا شفقت همتت که قربان شرجه که بخواهی جه بخواه دبی بله بده فقیر و مسکین جی یعنی براد دلی تدا شفقت شی هبه هاج برچیا جی هبه هاج دینار خوشی هبه مرف هیه ایرو بسالان جار هی گوشت سورما مخاب. مالاوی مخاب لبلی هما کو امچون ما حیوان خوش شرجه کر ما آنی پاکت کر خسته دولابه بله. تنی نه اوه اساس اوه کو مرف جی جی بخواه و انسان دنی جی بخون yani em bejin cinarete jî, fakir jî, fukare jî. Eja rastî ev imkanê hanê henekî daha berfere biye. Çawa berfere biye? Yani berê di gundekî dawatê ku fakir hebûna te da fakîra cinarê xwe. Eja elhamdülillah eja niha jî tutkarî xwe bigînê hetanê em bêjin Afrikayê jî. او دربت بيه ماموس Afrikayê jî, em bêjin Filîstînê jî, Gazze'yê jî. Yani çıkan mezlûmê li dünyayê hene بوكالتن اوي كو دليت الوان روتني تو ديوان او الويدري حيوان شارجيت كان تو وانا جي تيرتكي اساس بنير افا تشبو جهتكي اري فردي بو تب فردي و فضيلتك الرحمه تهم بوي لبلي خدای تعالی اوی زوران تبدل جواکی کر جواکی کی وسا نه تنه گنده تدا نه تنه بازار تدا دولت ناو نتوي بو بله نفتوی و دست تا گهشت حتی نه کدری ام بیژن قطعا کی دنه بله بنیر وچاغه خدای تعالی بعبادتکی هم اول عبودیته من مرفتك بفرديته ته پروردتك لبله بجواکی جی ته پروردتك يعني راستي قوادن سيداج قالك خوش د اوي حجي دا ام جاركينا ام سجار بحث حضرت ابراهيم بكن هيكيمه حقيقة پر گرینگه ده تاریخ اسلام دا رولا حضرت ابراهيم نبو آواكي بلكي بده هوان بلكي بسد آوان بجهتان جي امتكارن درس هلدن زانيتو مثلا اجوار شكي بيجم تي ام بس صفا مروه تكون بله يا صفا مروه حفت جار تشتي چي بو ورا چي بو مساله چي بو شما حفت شاره مثلا حفت جار يا بنير
سری اول هی بریاوی دا نواله کی بو تشتک تنه بو نه آب بو نه شینایی بو وقت تلی بنهری تدبی حیات لورتنه لحضرت ابراهیم جن زار خواه دا به امر خودی به امر الهی بروی درکا گو یا ربی از آن به حتمه جی کی وسا نه فیکیه نه خارنه نه و نه خارنه هیشناییه نه آوه لبلش بونا امر تهاتم جبونا چه دبی جبونا کو ام بصافیت باخلاص اشتر عبادت بکن یعنی لمیج بکن من تسلیم تکر دبی اوا چی دورده هیزانی تو باوری کی مزن هیه یعنی دوات خو سپیرت خوده كنت بسبيري خدي خدي تتني ناهله مثلا اي دوديا حضرت هاجر شو زاروكا ودستي ودايه شو داني ويدريكا جو ازل اوي بگرم تيه شو حتى جم زاروكي خو جارك دني شو جارا هفتا چی بوزانی تو بنينيگي حضرت ابراهيم چه دکت آواز زمزمه دکت دور دا چی بوزانی تو یعنی جی کی کو حیات لیتن ابو جیان لیتن ابو بیچارهی هبو خسپارتن خوده خدای تعالی جبن نگی وان جیان دانی حیات دا وسا چولستانه قوات مر خو بسپره خوده نوا کیوریجی خدای تعالی جیان ده مرفا حیات ده مرفا بنهرن ایروج هیت هر ورا بلکی 10500 ساله حضرت ابراهیم وردا جیان لوی درکا ارید وقت طبیعت دنهر جیان تنه لبلی خدای تعالی او کسی لوی درکای رزق وانا قکیم نکریه به هر اوای سر وانا درجینه تا آنها دنهر ایجام سر خدای تعالی معدن پترول و صدانه وان به میلیونان انسان تنه وی درکا کسی که هر وی درکا تلی دنهر برچی نامین جبونا چه سری دا چه هبو اخلاص هبو تقوا هبو خسپارتن خوده تسلیمیت هم یک اف ای دودیا دم دبین عرفه بله عرفه چیه معنی زانی تو چیه؟ یعنی ناس کردن دی کی ناست کی دبی خوا ناس که عرفه مثلا عرفه ناس که دبی دی کی ناست کی بیشی خوا ناس که دی کی وقفه یعنی دبی بسکنه معنی چیه چما دبی العرفه دبی الحج عرفه وسوين سيدا حج عرفه كنت عرفه نسكني لقري عرفه نسكني تيجي بك حاجات تشينابه يعني حياتنا عرفي ممكن نينه حزار يعني حياتك والناس ناكي بل ممكن دبي تشلوي لوي خو الناس ك اما الناس كرن كان زاني تو جبونا ويا دبي وقفه بسكنه يعني تشي دبي جيانه تتحرك هم دناوا كلجانيه كي داي دچي تي تنزاني تشتكي بسكنه تفكر بك كات تشتكي تحتان ها چكر گلو تشتك باشتكي آن خرابتكي جبر ها تيچبكي ها تسكيني بشتي عرفه تناسكر بلي تدبيجي مخوا ناسكر من جيانا خوي بريدا برچاوي خو مكيماسي خو ديتن ايرو مناسكر نهال عزك اترمم ميناي اوان كيماسي خو كبر داويجمي رجمتكم يعني دبيجم اوان عملي مني نباش اوان تشتي مني نفساني تشتي مني نرند من كبر اويته و ادي وانا بينم ادي وجدوري من هرن همستا هر تشتي معناكي تي معناكي تدا معناك بني دهيه تشتي يعني الهر اوي إلاكي كوراهي كي معناكي برمزن تدا تأدي لوي دريكات تدبيجي من قرار دا السكيني ملو عرفه من خوا ناسكر كيماسي خوا ديت من جيانكي نوش خوا رازي آواكم او كيماسي مني كو هنجي از كبر داويجي مي چواتكم دكوجم يعني چواكو إبراهيم نفسه خوا كشت خوا تسليم خدا كر اوي وحضرت هاجر اي امجي النبي وينه امجي زوريتي وينه امجي جوي ريتشي تاني امجي دبين ماجي نفسه خوا كشت كي ماسي خوا ديت چاوك قاله ما وساكر او قربان دا نفسه خوا وزاروك خوا او كر امجي انا نفسه خوا كشت هم سمتكار بين جي باخش كرنيه ها ادي باخشيه بل ادي يعني رابر دويا خوا داتنا اليكي يعني امجي رابر بوي دهاتي به روپلک نو تمیز خرابت بله يعني ام اوید بیجن زمان بوری زمان وری بله زمان بوری ماضی بیجن مستقبل يعني زمان وری دهات یکو یه وره تدبی ادی بنهر اگر کو مری ویا فهم نکه
تجاره حجیمه تدنهری شمسیه خود داویجنه بله، خود گلت کن شتی. یا اساس خدا دلوه داویجی نفس خود داش خورا تزر ریچه کی تو داتینه ها بنیر اوا چی بو جهت فردی ته چوا کر پرورده کر هم بس پرورده کر یعنی ته نفس خود پرورده کر ته خو ناس کر اف فضیلت ته هلدا ها ادی تجات بیجی وقت مخو ناس کر خدای تعالی وی امکان دامن فرصت دامن ادی جور اها اجی شکرکی خدای خو جرا قربان یعنی چی معناوی قربان چیه نیزکتاهی معنا نیزکتاهیه نیزکتاهیه کی ببال خدا از ادی نیسکی خدای خود بم یک اید دویا تید بجه یا استعیذ بالله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دبي حقك خديه لسر إنسان أوي كو إمكاني وهبه فرسنده وهبه زيارتها مالاوي بكن يعني حج زيارت بنير دوي زيارت دا إمكاني تفرسته تهبه تشو زيارتها مالا خديه كرساني نه تفهم إنسان شو لوي داري ديت أو كي نمونكي حشري لوي داري كا تلوي داري بيك آني تزيارتي كر تفهم كر تخواناس كر دوله تشيك دنيج هي اللي بلي ام لفرن ام نشونه حجه ام زيارتي كيف كان اجا ماتن برساته ترجماك اجا وچا غيجي ام زيارتا دلا بكن قاوا كو انسان زيارتا دلا نكر قلبا نكر تاني هم المال خو رونشت سلامکی ندا کسی دستی خود درجه کسی نکر و دلی وان نستاند نکری خیدانه کی هبه اوی پیپس نکرن نفس خود نکوشت و چه معنی نامینه یعنی ام بیجن ورد ام عیدی دا ایرو نه روش تزانی تعطیله والله ام هرن انطالیا ام هرن فلانجی ام شخورا هرن گشتی ام هرن شخورا سیرانه نه اوه گاوا کت تو زاروکی خو مالباتا خو اول دی باوی خو خوشکو برای خو اقارب خو جیران خو معرف خو ته چو زیارت کر ته دلی وان کری اساس خدا فنا کو تل مملکت خو بازار خو او معنا حجه کی بچوک تلوی دری اقامه کر بوی آوایجی تا خواهی پرورده کر ایجا زاروکی خواهی تا زاروکی خواهی چه پرورده کر اوی جی بیجم که توات گرد مثلا به زاروکی خواهی تو چوی مالا جیناری خواهی تو چوی ام بیجن تا گوش اکرامی وان کر یعنی تا چوی قهوه کی وان وخور چای کی وان وخور تا چی هم که ریزانی تو تا زاروکا خورا تا گوت اوا ججنا اسلامیت ای که من شوپیا میه گره که ام عرف میه عادت میه گره مها هرن ام هفدو زیارت بکن دلی هفدو بخوازن بکرن و شفقت و مرحمت ام لهف زیده بکن تو چاقی زاروکا خوشی فضیلت اسلامی جی تهم کر و چاقی تا چوا کر اف عادت هانه که مسری دا گو امر الهیه بجهت فردی جی بجهت جواکی جی تپیک آنی و چاقی عید به عید جشن به جشن شاهیج به شاهی شاهیج به شاهی ساعت طوا خوش به مستوى گلک خوش و گلک آگاهی باش و دا مالا و آوا ما مستمع گو و مرف زاروکی خود به و اولناج مد بینن گوری مد تف دگرن او کفنا شوپی او عرف و عادت ما وصاد دوما دوام دکن براستی مجی دی باوی خوب صادید ام جی گاوا کو ام پچوک بونی کو هرم جیه باش زانن و سبازو رادبند چن میجا خود دکن باشه هبت سر مغبری خو سر مزنی خو وان دبینن باشه جی مال جیران اقربا خزمان دگرن لی مخابن وان سالين داويدا تقي بيجي اب هاتن چون ام دوجن سلاي الرحيم گلك كيم بي اف سدما وان تشتا چه ما مست خود جو راضی بن جبت تبع راضي به د جیوینا کردی ده جبری ده یعنی حقیقتا تمام مالباتا اهتمامك مزن ددان عيدي يعني وقتی گوهیم بری عید وره حاضریا وید کرد
yani hazır Haftek peşi, daha roj peşi. Bel, daha roj peşi. mehek peşi qurbana xwe hazır dikirin. Mesela bejin çeke zarokê xwe dikirin digo îd nû em bejin piştê Bo tıraş bin dorê digirtin xwara peşi. yani hazirêkî gelekî mezin hebû malbatê Kurdî û Müslümana teve yani ji bo yani tamamê Müslümana ihtimamek mezin önemek mezin didan îdê elhamdülillah anha jî were yani gelek ziyade mesela tê bîra min dayikê me kulîçek çê dikirin kulîçek yani illa her mala Kurdî de kulîçek yani hebû ya hazîra wê dikirin yani şîr hazır dikin şekir hazır dikin gelek tiş mesela evvena hakikaten hoşya iyiydi bu yani. O malbat dicivin mesela mala yeki mezinde yani meznevi aşiri ki buna yani koşmal te biramın zaroku pireku mezin tevdahatin kadru kıymet danui mezine xwe li de behevre taştet xwarin hatta xwarna giran jî tê bîramê goş jî serê sibê çetkirin goş tu birinç Cemeci halise çetkin mamosta baş zane. Terevkin. mamosta Mala mezin yani ki be mezin herkes cara avul çelvur mamosta. Cejin lur ev piroz. îca mesela dipêre mesela vêjin ewilî tê we jî we kerem kir düşün li mêja xwe dikirin li camiyê zarokê wan jî diçûn biçûk û mezin tev diçûn camiyê وظیفه خو لهمبر ربی خو بجیتانین yani limeja ide dikirin pişti limeje ija ego qurbana wan hebu mesela hatun qurbana xwe şerje dikirin o edri düşün evveli ziyarette mezalat dikirin kabristanê düşün mesela o yani kenehu yani ida wan jî dikirin piroz dikirin evena hani mutlaka çêd be anha jî elhamdülillah heye vena Emzede çêd be mamosta Mustafa. Emzede çêd be İca birastî piştî vana yani piştî mezinê xwe ziyaret kirin piştî kabristan ziyaret kirin herkes yani düşün îda hevdû teva yani îda malbatê çend hebise illeh düşün îdê wan düşün îda em bêjin meşayixa düşün îda seydalara düşün îda mezina wekî dinê jî yani îdê hevdû dikirin ve vêne hanê gelekî yani kıymet danê rûmet danê zarok bi hevre hevdû tov dikirin mal bi mal li gund digeriyan wextê me jî mesela em diçûn dedî wek îro şekir tune mewûj danme mewûj danme yani nok didan me nokê dedî qalan didan me ve hakikaten kıymetik hebû ve zarok jî keyf acayip dikirin yani roja ide haziriya xwe mesela berê kirine digo ayd ji bo zarokayê ji bo zarokayê yani îca mesela dê bav jî zarokê xwe re tiş dikirin çek dikirin cil dikirin keyfa wan tanîn ve keyfa yetîmê xwe tanîn keyfa em bêjin feqîrê xwe tanîn yani evêne hanê maalesef weke seyda jî kerem kir yani îd yani gerek merev yani vena bizanibe vakave merev vazifa ki geleki mezin vazifa hacı merev tene mali merev vazifa Hazreti İbrahim tene mali merev vazifa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merev tene civina xwe malbata xwe vakti merev hakkı ide bide eve yani ica çıma kim biye yani yani eve suala hani cide çıma kim biye qanaat amede çuqasi em dûrî dînê xwe ketine em çuqasi dûrî pêxemberê xwe ketine em wînas nakin em çuqasi dûrî Qur'ana xwe ketine em heqasî dûrî adet û gelenekê xwe jî bûne em dûrî îda İslamê jî bûne yani ew îda heqasî keyf û şahî tê de hebû xweşî tê de hebû em wê zewka hanê wê tama hanê berê got me jê distin ana malesef em jê nastin binê evena yek sebebi reisi eve sebebi herimizin dürbuna geleme o Müslüman me dini wan je sakafeta İslami kültüra İslami jibuk je dürketine van tişyane kıymeti wan je çavevan da biçük bir yek dineci yani hayata apartmana mekhabin yani evena hani em dürkirne gelek tişta
مامۆستا گوندێک کەتیە و ئەم بێژن بیناکی Günde ketiye binak. Yani بەڵێ هەیە وان ji hevtine hayavan şevtin. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi khud beje dibe ki ter rak ve cirani birçi ve necme. Yani dibe yani men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyukrim carehu. Yeki imanayı Xuda o roja ahireti hebe bir kadri cirani xub. Vakti go roja ide hat و اهل آپارتمان بینای و حب الجیران خو نگریان و قدر و قیمت ندوان بزانم گو ایمانوان ضعیفه لازم النبی ولا ما چیشه میشه یا از ویناس ناکم لازم اگر ام هفته ناس بکن ام هف ناس بکن یعنی عرفه گو ام عرفه بین مالی عرفه ناس کرن ام خو ناس بکن ام جیران خو ناس بکن ام مالبات ناس بکن ام انسان خو ناس بکن پکی ام نر نه yani dostani mervanti teb ziyareti. Bine eğer iznav hebe hadisik peygamber hat biramın aleyhissalatu vesselam dibe roja kıyamete Xudi Teala beni Adem insanlar dibe hinik insana dibe ya abdem ya beni Adem çima dibe ez nekhoş ketim tunati ziyaret yam dibe ya Rabbi tu Rabbil alemini tu münezehi paki pakıcı tamamen noksaniya çava tu nekhoş ki dibe ere abdi kimin nekhoş bu neziki tabu tu neçü ziyaret yavi te neçü ev ziyaret eğer tu bütçüna ziyaret yavi nekhoşi te rahman melvur bidyana mene rahman tecib kila çava melvi zikir demek ki دعيدي لو وقتك نخوشيت هبت ناري زيارتي اوي تاخذي تعالى شو غيدان شاوت ناري زيارتي نخوشي نخوشيتي اقربايتي جيرانتي وهاي تجيتنا قال لك نخوش انا نخوش خانه هنا كسريكي نادا مخاب قال زدنش قال لك مخاب دليوان بوان شوتنا دكاتو هرا بيخمر دبيتو هري نخوشكي زيارت بكي صلى الله عليه وسلم والله دبي حفتي حزار ملائكه اشتر دعاتك حتى تهري زيارتك تفكري أونات بيا ربي يعافوك شو قاسي مشاوير خوشة بني خذي تعالى فرد قيمته ورمت داية إنسان ولقد كرمنا بني آدم شما أم قيمة ندن هفدو خذي تعالى فان عيدا دانا مغو أم أنا زندا هاجر روجدني أم نكنجي روجا عيدا أم قيمة بدن هفدو دبي بيخمر قلتي عليه الصلاة والسلام دبي خذي تعالى جيكير بي أي عبد من از برشی بوم تا خوارن ندام دبی حاشا یا ربی شو برشی بی تو رب العالمینی تو منزهی پاکیش نقصانیاش برشی بونا ما احتیاجاتش خوارنه تنه دبی بله عبد کی می برشی بو او تا نزیکی تبو او تا نچو زیارتاوی نکر تا او تیر نکر اگر تو بچونا تاوی عبده هانه تیر بکرانا تی البالی بدیاما اما ای وقتی که تو نچوی تا او عبدی من تیر نکر ای رو تیجی رحمان به هیوین بی وقتی که دبی جکی دبی ای عبدی من از تی بوم تا نهات آف ندام یا ربی تو منزهی پاکی جنوخسانیه چواد تی دبی بلی عبدی من تی بو عبد کی من تی بو تا نچو آف ندای اگر تا بشینا آف بدانای تا ای البالی بدیاما بلی عید وسیله کی اجتماعیه جواكية جو مرف بيجين يعني هر إنساني مرف يعني وقدر مرف بفكرة بيشوا مثلا زاروك من ديباوي من يعني مالباتا من احتياجها هي بريمني إنسان حتى جغيني مسلمانة جي مرف خو بيجين إنساني دني جي رحمة الوان بك أو جي إنسان برا قدري إسلام زانبن برا إنساني إيك مثلا بيخمري ما عليه الصلاة والسلام بربو انفيجن صدقه وقتی قربان شرج ذکر دگو جیران کی یهودی هب دگو وی گوشته هانه بفن مالوینی یهودی یعنی قدره وان جدگت پیغمبر علیه الصلاه والسلام اکرام وان جدگت یعنی عید وسیله کی قال لك مزنه گو ملاب رحمه بك وك سيداجي كرم كير يعني هنك الحمد لله براي ما هنا يعني الجغرافيا دنيا يدقرن باوركي عيد المعيدا خناكن
الحمد لله ام تشکر وان دکن ام سپاسیا وان دکن بنه زاروک فقیرا زاروک مسلمانا زاروک افریقیا زاروک ایک ام ویژن مظلوم جغرافی مظلوم ترجیحی سر زاروک خود کن ده روزا درن وان درا قربان شرجه کن چوینه جیانی لوید قربان شرجه دکن گو مثلا وان انسان هانه تیرون اوان انسان مظلوم گو بزن هنیک انسان هنه آلیکاری وانه هنیک انسان هنه بوان رنه اوانا نبس بتنینه خدای تعالی في شعوره هنه بکن سیبه متبا خدای تعالی عز وجل مشیار بکن گو امجی وك مالباتي خوي بري ام جار دي قيمتي ام دياري بدن عيد اخوا وبدن امت اخوا بدن مسلمان ساعات تواقعش ما مسته يرو روجا شاهية ما مسته مسترنك ببيجن فاشي انتزا بردام كرم كي
خوش مالی آوا دنگو دلی تساق بن مامۆستا بڕاستی سۆحبەتە گەلە خۆشە ینی بەرەو لێ تێر نابم سخوازم منێکی لەسەر فەرز و سنەتین جەژنا قوربانێ چییە تاعات و ئیبادەتێوی چنە مامۆستا منێکی لەسەر وی بسەکن بله سینا yani rastî şuxe yani di Eidê de yek li mêja Eidê heye ew jî devê da wacib İmam Hanîfî da di ewame da mezhebê Şafîî da sünnetê müekkede ye ji destê kîtê muheqqeq bira here gerçi derbas bû lê belê ji bona sala dinê em ê bêjin inşallah bira hişyarî hebe destê zarokê xwe jî bira serê sibê bigirin êvar da jî wan hazir bikin bira di malê da jî tekbîr bidin bi hev ra ku piştê li mêja sibê li malê kirin mümkün e bira cemaatî mala xwe bikin destê zarokê xwe bigirin bira herine camiyê herine mescidê muheqqeq evî kevne şopiya hanê hîmê zara jî bikin zanî tu ji xwe di rekaat ewa wî heye û tu zanî piştî wî xutbe tê xwendinê û piştê li mêjê tenê qurban tê şerjêkirinê ku di beriya li mêjê da qurban warê şerjêkirinê meqbûl nîne ha ew jî bêjin yani ew dibe tenê ji xwe re hazirahiya xarina mêvana ew yani beriya li mêja Eidê da ku qurban warê şerjêkirinê yani bêguman ew nîne yani nayê qebûl kirinê mêja Eidê belê xusûsen Hezret Pêxember aleyhissalatu vesselam li mêja qurbanê zû kiriye yani bilez ew kiriye gotiye ji ber ku bira insan civak bira herin ewa xwe bi qurbanê vekin yani em bêjin destpêka xwarinê em bêjin ji bona wî jî mesela Eyda qurbanê henekî zû Hezret Pêxember aleyhisselam em bêjin ew eda kiriye û piştî wî jî civak cemaat çûye qurbanê xwe şerjê kirine yani rastî evan tiştê hanê olî dînî evan bi şeklekî em tev jî hem dikarin hîn bin hem dikarin binêrin jî feqet ez dixwazim tiştekî dinê bi wasita we ez bibêjim ji bona Xwedê niha ême em miletê me tev yani ê şerqê xerbê feq tune niha em di demsala biharê dane demsala biharê esasê xwe da demsalekî coşê ye xweşiyê ye lê dinhêrê kulîlk vedane li xwezayê dinhêrê bi rûyê merfara dikene lê mixabin car heye evî rindahiyê evî demsaliyê evî xweşiyê ji bona tiştê biçûk em xirab dikin em tema wî lezzeta wî jê dibin ew jî çi ye zanî tu lê dinhêrê tê tu zanî memleketê me zivistan henekî dirêjin bi zivistana xusûsen tiştê biçûk li mal da zeftên xiberdanê mesela gîbeta hevdû dikin dibên filan kesê aha kir bêvan kesê aha kir ew zêviya me aha bû nizanim işte ew aha bû heywanê aha çû kurê aha kir qîza û aha kir hevdû tijî dikin hêdî tu lê dinhêrê ji hevdû dixeyîdin îja hêdî tu lê dinhêrê ewekî di dilê wan da kîn û nefretekî dikeve dilê wan tu zanî kengê diteqe ew kîn û nefret wisa duwerime ekserî wî di mehê bihara da diteqe tu dinhêrê çi dibêja malbat bela wela dibin ji hev tu lê dinhêrê car heye hadiseyên wisan çê dibin kekî Abdullah çareseriya wî imkana wî çê nabe tu lê dinhêrê malbat ya tu çe henekî jiyê Xwedê neke tiştê daha mezin çê dibin ê koçberî çê dibe û çê dibe êja çareseriya wî ez vî ricayê ji miletê xwe teva dikim xusûsen ew ê li gunda xusûsen li mela û rûsûpiyê wî gundê ez acizane ji wan rica dikim her melakî esasî xwe da cemaeta xwe nas dike her mixtarekî gundiyê xwe nas dike her rûsûpî jî devdorê xwe nas dike dizane kî bi kîra xeyî diye kî bi kîra xeber nade ji bona Xwedê ev eyda hanê ev cejna hanê firsetek e her ren wan li hev bîn
مامۆستا ji bo cejnê ji xwe ji bo aştî Ha, jibona işte jibona aştiye. yani min ez pirsa min edinê jî min giringiya wî çi ye yani ji bo aştî giringiya wî çi ye kerem Ev wesilekiye. Belê. Wesileki xêriye. Tenê em mala xwe rûnên qurbana xwe şerjêkin kêf û seyran bikin ne eve. Belê. Binêr. Di eydê da melayê gund, mixtarê gund, an rûspiyê gund. Kîne ez nizanim. Bira ji bona Xwedê. Ji bona Xwedê, ji bona Xwedê. Herin ew kesê ku li hev ji hev xeyidîne. Car heye qalkê guzekî tijî nake. tijî nake Lêbelê watê ku teqiya wek bombekî, atom bombesîkî bela welatî her tiştê. Ti huzûrekî, ti aramîkî nahêle bi salan tedaviya û çê nabe. mixab Binêrin ji bona xwe niha ez viya fena tiştekî çawa ez ew dikim dey dibe dermanê en mezin ilacê en mezin çi ye zanî tu ji bona nexweşiya tu nexweş nekevî. Dermanê en mezin ev e. rast e Watê ku tu nexweş ketî car he derman lê tê car he naye car ew heye pêvajokî dirêj e ji bona wî jî ez dibêjim hê ku nexweşî mezin nebiye hê ku ne teqiya ye ji bona Xwedê Serî da çareserî rê bikin bigirin. serî da pîşî lê bigirin Belê. yani nehêlin mezin be ew huzûr di wî malê da namîne di Wî wî gundî da, malbatê wî da bajarê da namîne di wî namîne. bajarê da jî namîne rast e wala ji bona Xwedê her sal dev û dorê xwe û yan jî ciyê dinê li bajêrê dinê em vana sah dikin em pê xemgîn dibin ji bona Xwedê ev tiştekî pir mihîm e ew kesên ku em bêjin ji xwe re dixine fena ewekî jî kibrekî fexrekî jî kurê filan Fexrekî. kesê ji me re aha got bêvan kesê çavê xwe ji me re aha kir wele çar heb berxî û çû aha ziyanê me yani kir serê poz mina xeber da belê serê poz me re xeber ji bona Xwedê em milletekî hissîne Rast e. salin mixab cihetê me pir başî hene li cihetê me hanê jî ji bona ku em tedavî bikin ji bona Xwedê viya bibînin yani herin çareser bikin ev eyda hanê hê îro xelas nehebiye مامۆستا bira Her tiştekî wan zikê hevdîne. xwe da nehêlin ew zik da çiqa bibîne hinde mezin dibe belê ew wisa dibe dibe ama watê teqandina wî jî Mixabin. car heye bêkontrol dibe Mixabin. zanî tu yani heta ez zihna me da projekî berna ewekî wisa jî heye İnşallah xwedê miyeser zanî bike çawa ez difikirim ez dibêm bi ewê dewletê jî bi mesela Alîkariya. bêjin melayê wir Belê. mixtarê wir û wisa projekî çê bike em bêjin ji gundekî ser mesele em bêjin gundê min yan gundê te ferq nake ku kîjan salê hadiseyên nexweş olayên nexweş dernekeve ku lewre ewna nehêlin derê nehêlin Belê. mezin bibe bira wana diyarî bikin gelek baş bira diyarî bikin gelek bêjin te ev sê sale di gundê te de hadiseyên nexweş çê nebûne demekî hûn wazîfê xwe pêk tînin hûn terne malê cînarê xwe hûn wan li hev tînin nahêlin mezin be bira wan diyarî bikin gelek projekî baş e mamosta di dilê me da serkeftinî ji bo te dixwast Xwedê İnşallah yara serî Xwedê İnşallah yara serî, serî İnşallah. bi rastî eva yani mijareke civakiyê jî Belê. gava ku em hev daxivin bi hev re daxivin herkes vî tiştî dixwaze daxwaze herkes hez nake gundê wî da mala wî da ev şer da û çê nabe lê belê mixabin rastî jî holê ye Belê. mixabin ev jî rastî ye mamosta her sal Em Ersal nikarin çêdin. em nikarin serê xwe bixine binê ew wek ew tê dibêje bixine binê qûmê Belê. û ez bêjim wele Çavê xwe bige çavê xwe bêtine. ez nabînim nexêr heye rastî realîte li holê ye li meydanê ye em ji viyan nerevin nexweşiya însanê ku hebe me bêje wele tune ji me re çiye tune çareser dibe nexêr nexweşiya xwe bibîne derman ke derman ke ji bona xwe ê nexweşî me civakî jî evanan e çareseriya wî en mezin jî bi destê van kesan e bira jê nerevin çavê xwe lê negirin ji me re çiye çi dikin bira hevdû bixwin bi vî awayê eva tiştekî îslamê nîne ji bona Xwedê yani Hezret Pêxember aleyhissalatu vesselam jî ser tiştê hazav sekiniye sê roja zehtir dibe daha kesê hevdû xeydî bimînin Belê. tiştekî pak nîne dibe viya dikin عمليه والنار باخذ naçe mesela yani em bêjin te çima em dibêjin sileyê rehîm mesela ji bona çi ye esasê xwe te her gundî ekserî wî tev eqrebayê hevdûne Bilmez. yani tu zanî sileyê rehîm tenê sünnet nîne ha sileyê rehîm ferz e her cimeyê xuda mela çi dixune Seyda ان الله يامر بالعدل Estaizu billah inna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba. Dibe beguman Xudayê Teala emri
adalet etke, ihsan etke u ziyareti akraba etke. Yani sıla-i rahim dike. Bu çağı eva emrek ilahiye. Em ku bawermend bin, baweriya me bi Rabbi alemi hebe, gere em vi emri Xudayê Teala pêk bînin. Em sıla-i rahim bikin. Herin werin cem hevdû nas bikin. Ku tu viya nekî zanî çiye, ev çiqat here eva jî tiştekî nexweşikî civakiye, em dibêjin egoîzm, bencîlî. Tenê xwe difikirim. Yani ez mala min malbata min bira kêfa min cîbe, zarokê min cîbe, cinarê min, eqrebayê min birçîna dimirin jî bira bimirin. Eva tiştekî zihniyetekî İslamî nîne û ew ê Müslümana jî nîne. Ji bona Xwedê ev ya em berfirehî binhêrin. Ve ev hişmendî jî nav civakî de cîbe mamoste. Nev ev bi destê yek dudiya nabe. Dudiya nabe. Bele eva bi civakî و بنده روسپیه خو ملای خونه جبو کو آشتی به دست وان وره پیکاتن جوان راضی ای کو تکنجی ام سپاسی وان که خدای تعالی جوان راضی به ما مسته شخوا یکو آشتی خوشی مرا لازمه الحمدلله مرا لازمه گله کنجی بله بس برف در فاته بدوان خدای زیده بک آمین 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 ما مسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی ججنا چوا پیشوازی کر ججنا دا اوی چیت کرم نیش سر جیانوی بسنه کرم کن خدای جوان راضی به آيات كريمة زي بيجم إن شاء الله تعالى رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إيرو من ديني وجوار كاملا من نعمتي إخوة سروة تمام كر ومجوار إسلام نقاند يعني ديني ومكر إسلام أفي آياتها هاني دبي يكي جهو يهودي بله يعني فكرية في آياتها هاني تشكي معظمة يعني ديني وكملان تمام ونعمته إسلامي تمام بو وخذ تعالى جوارا إسلام نقان سجمشكر دبي هاتيا با حضرت عمر قلت يا أمير المؤمنين والله في آياتها هاني أقل سرما جماعتا يهودية هاتوبنا ماي روجي بكراعيد هنجي آياتك بيروزا مبارك يعني أواجي عربي زانبون يعني اللي مدينة داعشة دبي حضرت عمر جير قلت تزاني از أبي آياتها هاني كنجي جبا خدي تعالى هاتيه والله أو كنجي نازل بي أزانم أو لكيدري نازل بيجي أزانم بنت بي رجع عرفه لسر جاري عرفه أب آيات بيخنبر هاتيه ولو ما بيعيد يعني بيعيد بيخنبري ما كي يعيد يعني بيخنبري ما بني بفيك كيف خوشيا قو خدي تعالى دين إسلامي كملان ودين إسلامي جمرة نقاند وخدي تعالى يعني أف رحمة هاني أف قنجية هاني لأمتي كير لمكير قو بو عيد بيخنبر عليه الصلاة والسلام شكري خدي تعالى كير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عيدانياوي أولي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي جماعتها خردقو خو حاضر بكن أمي هرن لمجا عيدي بني سيدة ماموسا زانا يعني رجع إيني تجي أوج عيدان من منايا حفتي روجي ججنا مع عيدان هي خدي تعالى عز وجل حفتي روكي يعني امري مكري ام توببن ام بارن جبيني تشيكن ام مزقفتا ام لميج بكن جبور ربي خو ام دعاء بكن اجا روجا ايدي پیغمبر عليه الصلاه والسلام تجا الجامعه الميج نتكر پیغمبر بري امتي جماعتي بيرك وزاروك وبچوك ومزن تف رسول الله بري واندا چولك فره جيكي قالك وميدانك وبيخمر عليه الصلاة والسلام الويدي عيدك جو هركس عيدا بدك نبس هما يقدرن روجا خطبه بلي ناونا ناوتني بيركو بچوكو مزنو بيخمر عليه الصلاة والسلام مهرجانك مزن شيتكر يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف خشيك مزن شيتكر والويدري رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أمري مؤمن أتكر دقو ای فقیره خو گه بدنوان ای برچه خو تیر بکن ای گو تعزینه
çeki wan tunun, libası wan tunun, wana biçek bikin, bir libas bikin. Dibe ji kabila ki hatine ya roja ide biye ya roja ine biye yani hatine dibe geleki belengaz bun. Peygamber çavluan ki guvana rengewan xarab ye yani jibirçi buna. Çekewan tev riziyay petiyay Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe ser minberi dibe emri mümin akir guvan birayı ve birçine van birayı ve belengazın ego bu xazej agire cehenneme halas be velev perçaki yani hürme dahi be Belli. yani tiştek jeneji nive hurma ki dahi bira sadaka bide o bira van birayı ve bira evci bivin vakve Subhanallah dibe vakti pişti ev ilmece derketin gonirtin yani bu koma duhab kom çebun koma a arzaka o kom biji a libasu çeka dibe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakikaten vak hivi dibe rengi ve bu keyfa ya agwa eve Müslümanti eve am ben ide o am ben ine o birayma tine birçine tazine ve hay mejantine evine hani naide Peygamber vena hani بتطبيقات أخوة نشان أمة أخوة داي يعني هنك نمونه هنا دريج لكن يعني دعوة دعيدة ده يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كريه وسيلة جو يعني وحدة أمته يكيتيا مسلمانة شيف يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام بنا قال لك يعني مهم قرتيه لما پیغمبر لدرفه جبوك هركس هفدو ببينه درفه المشكلة يعني درفه المشكلة يعني الور خطبة خندية نبس المش الور جوارة خطبة جي خندية خدي تعالى أمرين ما تكتب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دبي خب هفدور خب بني خدي تعالى بقرن بني يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفان مثلا عيد كرنا وسيلة جبو خاطري قو مسلمان بهفدرو خب بني خدي تعالى بقرن پیغمبر عليه الصلاة والسلام يجي بأمري خدي تعالى رجاء يجي وسيلة قو مسلمان ورين كيلك هفدو خب بني خدي تعالى بقرن أمري خدي تعالى عز وجل بجيبين پیغمبر بيناج مرقوت مثالا مؤمنة دحس كرنا وان جهفدره دي شفقة وان لسر هفدو دي تساند و آليكارنا وان جهفدو دي قوتي وكا جسد كي بتني يعني چاوا دي جسد بدنا انسان ده سري هيا دي سري ده چعف هيا دي سري ده قو هيا دي سري ده زمان هيا دي سري ده ميجي هيا و دستو نك هنا و اورغاني هندور هنا مسلمان هر كي وظيفه كيد بينه هناك هنا سرينه هناك هنا زمان مثلا او تمثيلها مسلمان انت كنت تشتغلن يعني دويدري وك هاوي انفيشن بترجمان مسلمان هناك هنا جون يعني ساعدكن وانا نوت her yek em bejin erkek yuan ابينا پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني بنا قال لك جرا قوتيه عيد يعني مسلمان جو هفذ ناس بكن يعني مسلمان مثلا هر يك كيري وظيفه كيتي gerek Müslüman tüca khostar hafdu Kur'an nekin gerek Müslüman enaniyet buan çenebe yani özellikle haseten dini İslam minavi İslam şiye cisilmeti barış etti kuam bena selamu aleyküm selam sarıtı yani vakti İd melafara Peygamber aleyhissalatu vesselam luma pür ehemmiyet daye قو مسلمان وارن كيلك هفدو اصلا gerek نغيت ما مستسعد توا خوش میوان میرو ما مستي مدرسه علی ازگوش ما مستدست و دلیت دنگ و دلیت صاحب آگاهی گلک خوش تدامه ساعت خوش مالی و خودش راضی خودش راضی به امجی سپاسیا ود کن و خودت تعالی جو راضی به خودت تعالی خدمت و بردوام کن ان شاء الله دائمی ان شاء الله ما مست خدای و کویجی کم نه که زیدب که سلام موسی بجن دکان زاکویا الهیات یا موشه پروفسور دکتر محمد سلماز ما مست مالتا و خودش جو راضی به آگاهی گلک باشتا دیزا به وسیله جشنواری پیروز کنیا و حتی کجی مالا و خودش جو راضی ان شاء الله امجی جشنواری و اكل ما تماشات كن ايوان تواجي عيد عرفات ايوان توا بمبارك و پیروز به صاحب مالا و گلک سپاس کم سترامبیج اسمان راسی
تنگو دلیت ساقبه مالاتاوا موزیکشن ما علی اکبر ارگون احمد یلدن سایم ارتن مالاوا اوا دست و دلی و ساقبه بله بینن عزیز مخابنم ایرو جهاتن داویا برنامه خاص به دیزه همان ساعت دم پیش بریم و ببین حیاس ببینید ناو خیر و خوشی ببینید ناو آرامی تندرستی دا ببینید ناو جانه که به کردی دا خاطری و دم باش